Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita mancing belut malam lagi teman-teman nih, sama temen saya, sama Engkong juga nih yang belah kanan nih, Engkong yang belah kiri berarti ya. Oke, kita mancing teman-teman, sampai ketemu di lokasi nanti ya teman-teman. Udah dia suka yang ini mana? Tewak itu. Kayak tewak kali kumaha? Turun heula. Kudu make sarung tangan. Tah lumpang ka dieu tah. Tah mundur tah. Nah, kadinya kena leuweung. Tah napun paralon, napun selang tah. Dekek ku selang. Tah kitu dengkek. Benar. Ya. Benar. Padahnya gue. Itu. Ini. Makan. Tuh nongol per. Siga nongol. Dimakan ya? Tadi ada pergerakannya. Dah, ngocok. Ini gitu. Trek per. Bocah sih ada leg-leg heula tuh. Iya. Di rumpun putih ayaan. Rumpun mana? Dekat abang kan? Aya. Gua jetruk ting dayon di ting moal. Pemain itu sudah tadi mulut lagi. Pokeun, Mbak. Dan tek gitu. Tek gitu. Nyoba heula eta. Mun eta berat pisan na ieu. Tapi dia mah golong. Dia mah golong. Batu kan. Mesti strike sugan. Pangasnya angkut tuh. Kode sok mocel dinya mah. Batu kan. Heuh. Tah. Nyodana mah aya nih. Udah strike. Masa ya nggak kena? Tahu merean tah. Was. Newel tuh Fer. Anjir newel siapa Fer? Newel Fer. Ih. Ya. Mantap. Gila. Newel tadi kan newel gitu. Langsung lepas. Ya. Tuh. Ujung nunggu. Aman kan? Mana? Benang. Tak kalau tak. Ya, loncat. Udah mau bisa ka nyecep mah. Tak. Kadaratkeun. Mana? Siksa no. Ini mah bukan ngurek tentu nama, jadinya mah ngobor be. Ngegel.
Maka serem dengan kena kan ber. Mana? Nah, letik dia lah jeng mancing mah tuh, dah. Oh, yang mau pakai sarung tangan mah tuh. Benang. Tuh. Kabur. Turun dari atas. Ya boy. Terus lah kena antep dulu kabur mah. Suas-suai mah. Tuh astan namongan kebuka dia lupa belingan nih. Lupa beling. Tuh nongol masuk lagi tuh. Masuk. Ini kali banyak. Tuh, serem apa nih? Kobra. Tah. Iya. Sarwakan ya kadinya gila. Nya langsung jekok. Jangan naon langsung dihajar wae mocel gitu. Udah saeutik ya. Duh anjir. Saeutik deh. Mocel. Induk gue. Buat yang di sana yang gede. Udah nangkap. Hah? Udah nangkap anak gabus. On mana? Itu di plastik. Ya elah. Apa? Kediekeun. Kalau dia cowok. Itu banyak plastik. Biar buat seminggu. Oke guys, dapat sampai tutupnya sih jelek-jelek lah. Wah mau goreng we. Epel. Terus ke ditarik. Mas ngait per. Anjir. Aletik. Badan. Badieu tuh ya. Babon tuh segede gitu anjir. Gede nih be, ada 2 kilo. Aduh di kulit. Belum. Keredeng nih apa? Tepokin mulu. Tengah juga sih ngarep-ngarep banget. Pasti.